Tanga class 8 na hismush so class 8 na ludi class captain mathop te bota section C ani brazo si tele nga gi crush de class 8 na lo te busti 8A de bota nga 8C de te class 8 na de nga shni khalam ne ba chi chi lo te bota nga ge kholo an bi misam nga admirers long ba te crush te machine ma de admirers te ani busti ngi ge admire in azum long ba te mo tane be gashlang ga amcha ne ma jo tele class 9 na hijumush class 9 na hib da to renga section B de 9A the B C de bota nga to section B de mush ani section ne na ru kage mo ko mi section de nga thopera de tele class 9 na hib da to busti section A de ga chi de zumbi nga 9C de zum chi be nga to 9C me 9B me ba 9A B C C de bota busti A de ga B de nga cher mi do de nga shni de classmate me mush dane be de class 9 de ani bera rok pera zo se ani bera de tele class 9 na hib kale busti ngal khala ma to gachbela ba chi ngai bum dis lo warning chim ba de gashlang ani busti da chi ga khamala me khodi ngai crush ingo se ngai mi me na puska bum ka khoji khala bro ngai ni long the series pe de milap joke pe long ba ta chi se dane be de be bum dis ki khol lap to me de oye nga chi chi khalap da pasom ge nga chi lo azum lap to azum be lap me es lap pe kar khon da phung ge jan mo tele khojib zabe nga chi khala mi to tele ngai ge tong ba de khoi me na ma le jo ya le jo bo nga coming dos po be tong se ana class 7 na le rang ana se confident de mo confident pel 10 be na se pop de 1000 ki tale thopchi lap chi me na pel 10 be tele class 9 na halam chi de mo tele class 9 na le room captain be bozum chi be yes 9 na le room captain chi be mo tele to class 10 na hisi 10 na de covid ni da class 10 na de covid ki time na de tele covid ki time na ludi room na nga chi alu 5555 pe sham bate tele first vacation ta ta zum chi be tele vacation ki time na ludi amchi memories ka nemi so to vacation ne lok hi be 10 the 12 this the board exam chap ko slap pe nga chi ka ara lok bui mi na de covid ki alu dis gi shi do I think it's in 2020 na lo I tane be boi me ya bo be still class 9 na le 10 na ju di be coding I crush pe de bade nga ga ge admire be ra de tele gashlang class 10 na hib dai na 10 nahi the 10 na hib da ko girlfriend chi thom du se bus de girlfriend chi thom du de tele girlfriend du se ngai shi chi mo tele gashlanga tibere still ngai ge ani girlfriend de ga 10 na de girlfriend ma de zum chi be 10 na ina khadevi na cher mi no nga to da it was in the class 10 na in class 10 na yes class 10 na nga to da de tu am chi cher ta mi suwe tele class 10 na lo breakup juju na khadevi na hama ko ani bum de da chi ga or class 11 na ina ma shi correlation na zimi di nga to da de class 11 na indo zum chi me tele class 10 na nga chi ni school na lo ko be school na chi de ba ta ni bra de mo telen room reading na pum 555 nga chi tu ba then ta tele thete reading class take pe tele school na sent class take be ni ra me bate before lunch asire take pe tele after lunch so be class take be ho ta ani di nga chi breakfast sa be ni si it's interesting you may guys don't forget to subscribe my YouTube just go on my TikTok ani profile na jube link anara profile na so ana be subscribe pe na to ka toro na le ata di class 9 10 10 hi chumo 11 12 na di interesting lash you may nga pha YouTube na post pe ni ta na TikTok na post me be ani boda pha subscribe pe na to ka telane be ngachni breakfast sa be telenga ani classmate I think almost ani school na gara gi de mishi do adu chungku de sugi de mishi do te banga gi charo te da 10 the 12 cham chi de lap chimina I am the 12 to say gara gi shiva de class 12 to say gara gi shi te class 10 class 10 didn't got a classmate pe tele so section this ge khare shi kashula chinga garlo warning chium but matome se dan posting ge admire I se so achni anibra de tele once upon ani gashlanga namseme jigras ante gashlanga jigras ombe nomchu tombe de ngache pas ra covid ki time na nomchu ton sumpe me ngai chijam chi de ba nomchu ton ni pi telani be ti nomchu ton ani sangai ani me na ma sara masam gale airing su be nga propose ke oje me ngi life na le me na puslu sachi jam chi propose ke ani story de ngai charo gara gi shi but rere ni ni gi mishe do che disugi life na propose ke be pelop shuga nga de me na ani hap pelop ya se ti banga hale de me mush ti banga pelop shui tele a propose ke o juice lap to dunga yan lap chi se ani pustina lu gaslang ngai char dus lap chi de tari de ngai khona propose ke ra ke ni me lap chi ba tele tu char dus ge na se instigate beong ma te pa sang lap chin si chige di lap so se de pa ta ne lap gal ngai na de ire te tu si ngai lap ke me lap pe
Delen gashlahonga I love game slap chisagi tangashni anibra deme okay anibra debe breakfast sasa be I love chiba tangai char this lo khodi mass captain indu sumchi danap chise khwas buna tu kangana di huslape tele konira mindu be ngadi kyanu pina zai kitiki feeling na tu dane be gu deme bukche lap kashi be ane be gu be de telen gashlahonga Konira mindu 5 minutes teaching a guvera di koni mino tele after 5 minutes gashlahonga after 5 minutes labda de on deba de delite ko malo mi gal zai ngai even azura dos ani gashlahonga gita disra do si ani ve de se delade de me de ta labda lo de gashlahonga he se gashlam ni lo buste ya hipchi de la lapchi de gashlahonga ga de ve se de se le jumbera ye lo tele ina lapchi sngagi tele gachilam ni mi ma pa chi shi do de nga na che bo mi di lapchi sa michelo se nga chilo gaslam ni ve lapchi sngagi te pustiki an lo se ina te chi answer gachi mo lapchi de ngai dore telani lo charu bi de ge de lo se correlation na tor mi lo te lapchi nga charu di to mi de chara mi gai se wachi mi gai se than lap mo nga charu bi de dira mi sup se lapchi ngai te lo khoi charu bera de ge islam me te le de khon ni charu dis ti ta de me de yelo male yelo phale khon de su ka su 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 na ju bi ta di te le ta malap de ngi charu dis de gachi expect bi na so chi di ta ben de accept be dai no no de gan me so chi nga chi ma lo lap de pandara ju ba de ati se walk pe man tu kor na ju mo man tu kor che kor cha peoi te tamalap talute kate exhibit nga exhibit matomush There still ani anchige tamna longa admire bio mesara de khona bisme ani simple be bio dang I like bio me de kholap de maina gachi du nga gachi kashna chila lu be tanap chi chena misme simple do chena misme ani du slap pe shai bate ngagi telani bra de tele khogi birthday gi tamna lo khogi mina chocolate ngalu machin si coffee chocolate de buta nga chi school gi tamna de chocolate disuna se chumina khoi coffee chocolate chi bumchi lu chinu ba khoi birthday na lo birthday chocolate chi telan bum ding al chinde se oe chi ani gi birthday chocolate in slap pe ngalu chinde ba tengai nga misa la be thu jai se the covid ki time na dinga chi thongka na allowed me mo outing this allowed me and bin de kuch na mi sagono me de zai ni roommate this ani chocolate din na ka rush up de me te sach tinga ni bi de se tinga hainge ole nga ni so be da ni chocolate thu ba sun de dan lap chis oya ni chocolate ka thu ba lap da ngai na ye lo se sani de ma sa ba khona du ba de te la ngai oya masame lap chin bum de ni chocolate de kha pe dan de me tele de nga chip sabe ngu tai de tele nga ngu chi dore lok de masa wa chin de se tele nga chip sabe na sal chip jabe ya sling na cha shai se ani bra shai ani chocolate de And the pressure mush the after Kogi and Sumbe, Gashlanga Charabi de Gilo, Gashlab Chai chocolate de P. Chardus Nasachi, the Lanevra David, the after class 10 nality Gashlanga Quang, Yige and Memush, the Ngaeko and Mibeta, the class 11 nality Gashlanga, Pishana solution be series betik beneath and over the Gashlanga, the class 10 Gidimina, study lashes, and you study the beginning name at the COVID and COVID key and Gashlang COVID, Miss Series Bedu Gitam Nalui, the Lanebe de Panara. Gashlanga next love gi me tuka